Nako e le bosupa mo phateng primanejalo ya tsatsi la bone dikgang ke tsa Botswana Television tse di gasang ka tlhamalalo tota go totoropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Phethego madume makore ditibolegela ka go leba ditlhogo Tautona Advocate Maboko kupile ba World Economic Forum go ema nokeng puso ya gagwe go godisa mahama o ikemetseng Makotla ntsha madi a ditlhabololo a kupile go ntshetsa mafatshe a borwa jwa kgaolo ya Aforika madi go rudisa le go godisa itsholelo ya one. Mme tse dingwe ke tse di reng balelwapa la Tautona wa pele wa Zambia ba kgadile tswetswe ya kgotla ya ditsheko kwa Aforika Borwa ya go emisa phitlho ya Garrelungu. Wetso morwarre topotaposa o ditolokolola ka puo ya diatla mme ga re tsena mo go tsone Tautona Advocate Maboko kupile lekgotla la mafatshe la tsa itsholelo kgotsa World Economic Forum gore le thuse go okela dikgwebo le babeeletsi mo lefatsheng la Botswana go thusa maitlamo a puso a go tlhabolola lefatshe leno ka lebelo le le kwa godimo. Lekgotla la World Economic Forum ke lekgotla le le okametseng tirisano ya dikgwebo le tse di ikemetseng le mebuso. Tautona Boko na bolelela mogolwane kwa mo lekgotleng le yo okametseng kgaolo ya Aforika Rechido Munyati jaaka a ne a mo etetse mo notoropo kgolo Gaborone pego ka botlalo ka ke ikantse khumalo. Puso e tsweletse ka maitlamo a tsepameng a go baya lefatshe leno kwa setlhoeng mo go tsa kgwebo le peeletso e ne ra kopanye le mogolwane go tswa kwa lekgotleng le le okametseng tirisano ya dikgwebo tse di ikemetseng le puso. Tautona Boko a le kopa gore le gogele dikgwebo mo Botswana ka le tlhoka dikgwebo tse le ka dirisanyang mo le tsone go tsweledisa ditlhabololo le itsholelo. In development who will deploy their finance, their resources in a sustainable and mutually beneficial manner. We're looking for equitable trade on terms that serve both the investor and us. So trade on equitable and fair terms. And the World Economic Forum has played a critical role in the space of fostering partnerships, creating connections. You have, in Botswana, worked principally through the Botswana National Productivity Center and focused in those regards on human capital development. We thank you for the role that you continue to play. We hope that that role now is heightened, increased, and strengthened, because this time calls for such when the country seeks to rapidly diversify its economy. Lekgotla le la World Economic Forum le emetse dikgwebo tse di tona mo lefatsheng di feta 100 tse gangwe le gape di tsomang kwa di ka beeletsang teng mme lefatshe la Botswana le le mo dipounameng tsa lone. Understanding how we can support your diversification policy around industrializing your economy, particularly given some of the headwinds and some of the other industries that we see globally right now. So everything that you've mentioned is on the agenda for us today. We're looking forward to meeting with your ministers where we're going to have a more deeper conversation, a more prescriptive conversation in terms of what exactly we can do through our various initiatives to bring the private sector to bear to support your initiatives. So everything from green energy, we have significant partners and initiatives related to that. In fact, next in a couple of weeks we'll be in South Africa for an energy transition roundtable looking at critical minerals and clean energy with Minister Mantashe and Ramakopa and bringing the private sector to understand what the opportunities are to invest and what the policies and regulations related to that are. And I can imagine ourselves doing something similar here in Botswana in the near future. Mo nakong eno puso e mo lebelong la go fetola itsholelo ka go dirisa methale tshwana le go godisa dikgwebo go dirisa maranyane ga mmogo le madirelo mme bokopano jwa mofuta o bo solofelwa gore bo ungwelwe lefatshe leno.
ke ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Tautona wa lehatshe le tautona Advocate Maboko o file Batswana boeletsi le thotloetso ya gore ba ipereke gona le go ikega ka ditiro tse di abiwang ke puso kgotsa dithendara a ka ya fa Batswana ba ka dira sentle bontle thata mo go tsa temothuo. Fa buisa babegedi kgang maabane tautona Dumaboko o supile fa mahama wa temothuo o solofetsa mme ebile a kopa gore o tsewe ka tlhoafalo go thusa go rudisa le go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Go rata Moranyane wa bega. Tautona Advocate Maboko o buile a sa kgalemathe ka go ikega ga Batswana mo ditirong tse di abiwang ke puso a supa fa seo se itsa batho go ikakanyetsa ebile go tsala tshenyetso setšhaba. O ne a gotla setšhaba go simola dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi kwa ntle ga go ikega ka puso jaaka tse di mo mohameng wa temothuo kwa a rotloeditsweng Batswana go boelwa ko go yone go lema dijo tsa bone. Entrepreneurship must die so that real entrepreneurship must emerge and be supported. So Batswana, you must go back to your farms and grow crops. Why? Because when we step up the National Schools Feeding Program as we envision it, it will be on homegrown produce. You will have a captive market. You will not need to go to a retailer. You will have to go to an aggregator which takes your produce, pays you on the spot or within a reasonable time, and you go back to your farm. And this aggregator will then do the distribution to the various schools, clinics, and other places. So Batswana must produce. Don't go somewhere and buy stuff and inflate the price and take it to government and milk the fiscus dry. No. If you're a producer, we will buy from you. And if we have to capacitate you enough to become a producer on a model that works, we will do it sustainably. We will do it. And we're going to do it. Those are things that you will see pretty soon. So agriculture is going to explode. It has to. O tsweletse a tlhalosa fa puso e tla dira gotlhe go dirisa maranyane a sešwa go tlhabola ditirelo ka bontsi. One key one that I want to achieve as quickly as possible is digitalization. Within the 3 years, digitalization so that you can get your driver's license without having to go and queue. You can get your OMA without having to go and queue. You can get your passport without going to queue. We can have VAT deducted from the point of sale and remitted to the BURS account sitting wherever in real time, so that there's no point of time where there's a cash flow problem. Morago ga leeto la gagwe go tsweng kwa United States of America, Hungary le Angola, Tautona Boko o ne a kopa setšhaba go nna le tshepo mo maetong a gagwe a ka ya fa puso e tsweletse ka go baya lefatshe leno kwa pele. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Re go ntse jalo Tautona Boko phaketse ikanisitse mesampa boitumelo ka isara go nna moatlhodi wa kgotla ya ditsheko tsa pereko. Irile a mo ikanisa Tautona Boko a mo eleletsa masego matlhatsi le matlhogonono mo tirong ya gagwe mme a makgolela go ba ntshitse setlhabelo go direla setšhaba. O boletse fa moatlhodi ka isara a tsena mo tirong e dirwang ka boammaaruri le go sa gobelele ope. Moatlhodi ka isara o na le dingwaga di feta 30 e le mmueledi. E ne a re ka ngwaga jalo wa 2017 a tlhongwa go nna moeteledipele wa ntlha wa lekgotla la tetlanyo ya lefatshe, tiro ya ntseng a e dira le jaanong wa bojaanong. Pele ga foo mme ka isara o ne a na le seabe se se kwa godimo sa go etelela pele dikgang tse di amang dingongora tse di kwa makalaneng a kabo ditsha le dikhansele. We appreciate that you have availed yourself to serve the Republic, to serve the people in a space that is often characterized by conflict and misunderstanding.
and it must because it involves people's lives and livelihoods in a very direct way. And you join an institution that is guided by equity. And one where the rules are not as rigid and shouldn't be as rigid as they are at other fora. makalana a itebagantseng jalo le go ntsha dithuso tsa madi a kgothalitswe go nna le seabe se se bonalang mo go thuseng kgaolo ya Aforika ka madi a ditlhabololo le go itebaganya le dikgwetlho tse di farologaneng tse di farafereng kgaolo eno ya Aforika. Se se builwe ke mokwaledi wa lekgotla la mafatshe a SADC Re Elias Magosi kwa phuthegong ya makalana ao le lekalana la SADC Development Finance Resource Center gompieno mono toropo kgolo Gaborone. Ke letleletswe somole ka yona le ko Ereka kgaolo ya Aforika e lebanywe ke dikgwetlho tse di farologaneng tse di akaretsang tlhaelo ya dithuso tsa madi a ditlhabololo, phetogo ya seemo sa loapi le dikgwetlho tse di farologaneng tsa itsholelo. Go botlhokwa gore e yengwe nokeng ke makalana a madi go itepatepanya le dikgwetlho tseo. Ke ka moo makalana ao a kgothaditsweng go atolosa letsogo go thusa mafatshe a kgaolo ya Aforika ka madi go gwetlha kgolo ya itsholelo le tlhabololo ya matshelo a batho. To drive meaningful transformation, the SADC region must prioritize strategic investments in go tsisa diphetogo mo kgaolong ya Aforika re tshwanelwa ke go tsisa disompelo kwa go godisa mogama wa kgotetso wa thuto, maranyane le wa dikago, mme jaanong le tla lemoga gore dipeeletso tseo tsa mofuta o di raya madi a senkana ka sepe. as well as productive transport infrastructure. The financing needs for these investments is substantial, with an estimated gap of approximately $402 billion annually. It's a chance to deepen partnership Ke nako ya gore re tsaya maikemisetso a ditlhabololo go fa bagwebi ba botlana dithuso tsa madi le go godisa go hetlhwa ga motlakase mo go sa kgotheleng tikologo. Maikemisetso a rona ga se hela go thusa ka madi a ditlhabololo, mme gape go godisa mogama wa kgwebo le go tlhomamisa gore re tlhabolola matshelo a batho. being architects of transformation and the builders of ecosystem that empower communities and catalyze change. Tshwaragano ya bona le seabe le makalana a madi mo kgaolong ya Aforika mo ditirong tsa botlhokwa tsa kgaolo go kailwe e le mamang mo kgolong eo ya itsholelo. If a transformative project is too large for one DFI, bring others on board. Fa ile gore go na le tiro ya botlhokwa e bokete mo kgaolong, ga go pale gore makalana a madi a tswa mo mafatsheng a farologaneng a Aforika a ka tshwaragana go tsweledisa le go wetsa tiro eo, mme ebile seo se tlhofofatsa tsela ya go tla ka ditharabololo mo kgaolong ya Aforika. By pooling capital and expertise, you not only spread risk but also learn from each other. Global capital is actively searching for impact. Over $2 trillion. Go setse go na le dipeeletso tsa madi a fetang $2 trillion lefatshe ka bophara. Dipeeletso tseo di itebagantse thata le go tsetsa diphetogo mo mehameng ya go hetlhwa ga motlakase, kgotetso le dikago tse di hapegileng. Fa re ka ipaakanya mo kgaolong eno, ra dira maiteko a rileng a go arogana maele, madi a go nna jalo a ka boela mo kgaolong ya rona. Right here into this region, into the institutions, and into our people. Bana le seabe mo phuthegong e ba supile fa ba ikemisitse go tlhomamisa gore tshwaragano ya mafatshe a Aforika mo mererong ya ditlhabololo e tswelela ka go tswela batho ba yone mosola. Ke letleletswe Somoleka Botswana Television Gaborone. engwe khankere ra toropo wa Lobatse re mosimane gape gana kgomo wa kgoletse badni ba toropo e go tshwaragana le ba sepodisi go lwantsha borukutli a supa fa madio ao a setse a itshupa ka jana dipalo tsa boepantlo bokwetsepe bonwenwe botlakana tlhogo tota borukutli ka kakaretso di wetse tlase kwa tlatleng bande toropo Lobatse re gana kgomo buile se kwa phuthegong ya khansele ya toropo eo Lone Sekobo wa bega. Morago ga gore setlhopha sa dirukutli se se neng se ipitsa Mashebeshete setlhorong sa banni ba toropo e
baeteledipele morafe le ba sepodisi ba ne ba tshwaragana go laola seemo se se neng se tswa mo taolong mme ba kgona go se laola ka jaana dipalo di wetse tlase mme ebile go setse go na le babelaelwa ba ba fa pele ga makgotla a ditsheko go arabela melato. One of the objectives in my roadmap is to ensure our town is safe and secure. And I can only do ke itlamile go netefatsa fa toropo e babalesegile mme ke kopa thotloetso ya lona gore ke kgone go fitlhelela maitlamo a. Go tshwerwe babelaelwa ba le 27 mme ebile go kwadisitswe dikgang di le 13 kwa kgotleng ya ditsheko mme mo go tsone tse tharo di setse di fedile fa tse dingwe di santse di tsweletse. While others are at various stages of conclusion. Re tshwengwa hela ke gore di-case tse di ileng ga Makastrata jaanong maduo a tsone a tlatla mme a tlatla bogologolo rona in customer records ga re di-case re a e sekisa hela ka bonako ga ne se yone tshwanelo ya mosekisiwa di-case tseo tsotlhe re ka gore di heditse ebile di sa tlhole di le teng ga pele ga rona. Makhanselara ba ne ba supa fa tshwaragano le tirisano mmogo e le tsone konokono mo go netefatseng fa toropo e tlhabologa. Re tshwanetse go tla go bereka mo Lobatse le gone gore re tshwanetse re eme ka dinao gore re tle go change seemo se se mo Lobatse re lebile dikgang tsa gore Lobatse o ntse a se sekono Lobatse o ntse a na le di-challenge tsa bogodu mme ke dumela gore with his leadership re tla tsamaya sentle. Makhanselara ba rotloeditswe gore ba seka ba dira dikgwetlho tse ba lebaneng le tsone seipato sa go tlhoka go tsisa ditirelo kwa setšhabeng mme ba tle ka methale e tla ba thusang go dira rabolola go tokafatsa matshelo a banni ba toropo. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Kansele ya Gaborone e tswetse dikolo tsa bana di feta 20 go dikologa toropo kgolo tse di ntseng di gweba ka bokukuntshwane. Se se sala morago phuruphutsho e tseneletseng ya kansele ya toropo kgolo Gaborone e itebagantseng go diragatsa molao wa botsogo le o sireletsang bana ba tlhodumela jalo bao ba ba sa direng dilo ka tolamo. Nkutsule Thamage a re marota re ke namile tota tsiporile ke lebelo marota ena re ke namile. Mogala wa letheka o ne o llela boatleng dikarabo di gana go lomagana council e motsentse fa lefa e batla dikarabo mo tsamaisong ya kgweba sekolo sa bananyana sa Hope Dini Daycare mo extension 12 se senang setlankana le tetla ya go dira. Sekolo se fitlhetswe se kgobokantse bananyana ba le 50 mo sepitlaganyaneng mo lefelong la bonno le gone go fitlhelwa go thapile batswakwa ba ba senang dipampiri tsa go nna mono le tsa pereko. We have mushrooming of daycare centers. People just wake up in the morning and babula dikolo. And we also had schools that used to be licensed. Jano le bone area had licenses tsa bone, they don't come back to renew their licenses. Bana ba in filthy environments. Tse leng goreng go supagala hela gore le one malwetse hela a leng gore a teng. Aka tshelwana motlhofu ba tshwanela ke gore ba khipe capacity ba khipe bana ba bakae mo sekweleng. So now ha sekolo se sa licensiwa they end up ba overcrowd bana. This is one of the things re se itemogetseng re itlhela ile gore le bone ba ba hirilwe mo dikolo ma teachera ga ba dira di medical exam. Kopi e ke ngwa tse di supagalang di dirisiwa go tlamela bana go nefa go ba siela metsi. Kobo a pelong se mo le sone ya boele se sa eletsegeng. Bana ga ba apelwe sentle. Even the ages tse leng gore re di itemogetse go dikweleng re itlhetse ile gore go tlhakatlhakantswe hela go na le bana ba batona le bana ba di-teenager in one place where now o tla ithela go rana a daycare center go rana a tuition center ebile gape the same time e le ga go nniwang teng. Mo kgaolong ya Bontleng monna yo le ene o fitlhetswe sekolo sa gagwe se gweba sena teseletso mme le gone dipotso ne di feta dikarabo. Ke tse di runyang hela mo mosong o itlhela gona le sekwe re dirisa di bylaws tsa rona together with the Children's Act ya 2009. So Children's Act ya 2009 e supa gone gore penalty ya ga o sena license kana o operator an illegal center e sena license ke 5,000 pula.
le fa go ntse jalo maiteko a lekana le dikgang la BTV News go buisana le beng bangwe ba dikolo mabapi le letsholo la khansele a ne a seka a tswa tema ka ba supile fa ba ka seke ba buile rona ka se diragalang. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Gaborone. Re tswelela. Mogolwane ko lephateng la tepolo api amogelang sebola a re setšhaba se ipaakanyetse serame se se tla bong se bitola tota go utlwala go simolola mo go la kamoso go itla mo tsatsing la mapeo tsatsi la matlhatso. Serame se go bolelwa se bakiwa ke diphefo tse di bogale tse di dikang di tswa kwa botlhaba jwa lewatle la India. E tla bo e le serame se bogale mme se ka nne sa mathata dikgaolo tsa borwa bophirima borwa botlhaba kgatleng le kweneng. Go ya ka lephata la tepolo api go solofetse gore bothitho bo nne magareng ga 13 degrees Celsius le 21 degrees Celsius fa serame sone se ka nna kwa tlase mme sa nna kwa tlase ga lefela la mafela. Setšhaba se gakolotswe go itshireletsa mo serameng ka go nna se thutafetse le go nna ba tsaya dikgakololo mo go ba tepolo api. La botlhano le Saterdag re solofetse gore go nne tsididi thata. Go nna tsididi thata go tla bo go dirwa ke lekhubu la mowa o tsididi o tswang ko lewatleng la Atlantic. Jaanong mowa o tsididi o ga o tla o ama thata ko the southern part of the country bogolo jang ko Kgalagadi. Mme yaanong mo letsatsing lone le e leng gore re concentrate-ile thata mo go lone la botlhano le Saterdag a re solofetseng gore di-temperature di tlabe di wela ko tlase go le tsididi thata. Go raya gore ke ko dikgaolong tsa Kgalagadi gantsi southern and southeast kgatleng le kweneng ko e leng gore go tla nna fine and very cold. The maximum temperatures they will be ranging from 13 degrees to 21 degrees ka di 27 ke yone tsholofelo ya rona eo. Then the minimum temperatures 0 to 7 degrees. A re tsena mo go tsa mafatshe a sele ba leswika la tautona wa pele wa lefatshe la Zambia Re Edgar Lungu ba supile fa ba sa dumalane le tshwetso ya kgotla ya ditsheko ya Aforika Borwa ya go emisa phitlho ya tautona o wa pele wa Zambia maabane. Seo se ne sa dirwa ka taelo ya puso ya Zambia morago ga ntwa e tsereng lobaka lo loleele tebang le tsamaiso ya phitlho ya Re Lungu. Lungu o nnile tautona wa Zambia go simolola ka 2015 go feta ka 2021 mme a tlhokafala jaana kwa Aforika Borwa a le dingwaga di le 62 68. Puso ya Zambia ya re ba lelapa ga Lungu le babueledi ba bone ba laotsa tautona Hakainde Hichilema gore a se ka tsena phitlho ya gagwe ba bolela fa Hichilema a sena bokgoni jwa go fa Lungu phitlho e seriti e maleba. Hare thatloga re ya kwa borwa botlhaba Middle East fa bua e le la ntlha fa esala a tlhomiwa tumalano ya go emisa ntwa magareng ga Israele le Iran. Moeteledipele wa lefatshe leo wa tumelo ya Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei o rometse molaetsa go tautona wa America Donald J. Trump a bolela fa lefatshe la Iran le se kitla le inela le tla dira mo go tweng segwa ba itekemma go sude. Moeteledipele yo wa Iran yo mafatshe a Israele le America a motsomang le bekebeke o dirile kgatiso eo kwa lefelong le le sa itsegeng mo tsatsing la gompieno. Moeteledipele yo ga isa iponatse mo setšhabeng sa la lefatshe la Israele le bolaya bontsi jwa baeteledipele ba sesole sa gagwe le bangwe ba itseanape ba ba itsegeng thata ka maranyane a nuclear a kgatlampolo mo tlhaselong e iseng e ko e nne teng e neng ya tsenelela thata kwa Iran. Fa bua mo molaetseng wa gagwe o lesome le boraro kana wa metsotso le lesome le boraro moeteledi yo o supile fa lefatshe la gabo le setse le kgonne go fenya ntwa eo kgatlhanong le lefatshe la Israele le Amerika. O bile gape a ikgatholosa dikgang di tshwana ditshenyego e bakilweng ke lefatshe la Israele jaaka gone ba rutla ka dibomo. Ebile a re tautona wa America Donald Trump o godisitse ditshenyegelo tseo mme go sa nna jalo. Wetso ne di le kalo di tlatswa ke khutlwana sa tsa metshameko mme tota kgaitsedi yake laetsa o sekeng o gonefa.
Ke go leboga Benson motho e tshomadume jaaka boletse nna ke Liza o sekeng mme pego e kwa setlhweng ke reng tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng o rotloeditse batshameki ba setlhopha sa setšhaba go dira ka natla go tsholeletsa folaga e lehatsheleno kwa godimo go dikgaisanong tsa Region 5 a gatelela ga metshameko eo e le yone e hang batshameki ba ba botlana sebaka sa go phadisana mo metshamekong ya mahatsi le go anywa matsipa le matlhale a go gaisana mo dikgaisanong tsa selebego se se kwa godimo. Tona o ile seng kwa moletlong wa tsamaya sentle wa setlhopha seo maabane monoga borone mme pego ka Kgomotso Sefako. Lefatshe leno le tla romela setlhopha sa batshameki ba 120 le bobedi ba ba tla phadisana mo metshamekong e le 13 fa ba neela lefoko la kgothatsotona Kelebeng o ba gwethile go dirisa sebaka se tshwana le se go ntsha gothe le go supa bokgoni jwa bone. As a demonstration of commitment to sport development, Botswana has participated. Maikelo a dikgaisano tse ke go supa le go ribolola batshameki ba memantha ba botana ba kgaolo ya rona. Ebile e le go ba baakanyetsa ruri pele ba go dikgaisano tse dikgolwane di tshwana le tsa di-Olimpiki. Fa e sa le di simolola lefatshe la Botswana le di tseneletse tsotlhe seo e le sesupo sa maitlamo a rona a go godisa motshameko mono gae. Dikgaisano tse di tsweletse ka go ntsha batshameki ba thwathwa bangwe ba bone ba ba setseng ba le ko dithopeng tsa setšhaba ebile ba dira bontle ko dikgaisano di tshwana le di-Olimpiki. Which is to encourage young people to develop towards stages where they can in future represent nations and the region. Mo dikgaitsanong tsa bofelo tse neng di le ko lefatsheng la Malawi ka 2022 lefatshe la Botswana le feditse mo maemong a bothano le sena go gapa dietsele di le 47, gauta di le 12, selefere di le 22 ga mmogo le bronze di le 13 sengwe sa ba ikelang go se tokafatsa go kgaisanong tseo tsa monongwaga. In the previous edition, Team Botswana ranked 5th at these games, and it was a decline in performance from the games. Re feditse mo maemong a bothano mo kgaisanong ya bofelo mme se e ne e le kwelotase mo dikgaisanong tsa rona tse di ko morago. Re na le tsholofelo ya gore ra go dira botoka ebile re baakanya maemo a rona mo kgaisanong e ka sethophase go ntsha batshameki ba bakana ba selebego se se kwa godimo go tsweledisa maitlamo a rona a Vision 2028. We will see the competition grow in stature for our team. You are Botswana's pride. You carry with you not only your own dreams and ambitions. Halele kwa le itse gore le baemedi ba lefatshe la Botswana sengwe le sengwe se se ntse se le se dirang sa totomatsa lefatshe la rona. Ke ka netefatsa gore fa re le kwa ra go dira ka gothe go ntsha maduo a bonalang le go itshupa gore le rona re lefatshe le le go godimo mo metshamekong. Our mission is clear, Honorable Minister. We are going to represent Botswana with dignity. Thank you for taking this experience seriously. Ke rata go kgothatsa setlhopha sa rona gore jaaka re metse lefatshe la rona seo sa re totomatsa mme ka jalo re tsweleleng re bereka ka natla. For us all to wear the Botswana colors and represent our country on a bigger stage. Metshameko e tla tshegetswa kwa lefatshe la Namibia mo ditoropong tse pedi tsa Windhoek le Swakopmund go simolola kgwedi ya Phukwi e tholagane go tsena e le 13. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mo tse dingwe setlhopha sa setšhaba sa softball sa basetsana ba ba dingwaga di ka tlase ga 10 le bohera bobedi se letse se emeletse go leba kwa Takasaki, Japan kwa se tla phadisanang e le la ntlha mo kgaisanong ya botsalano ya Utsugi Cup e simololang kgwedi eno e le 20 le bohera bobedi a re utlwe dintlha ka botlalo ka Victoria Daken. Lekgotla la Botswana Softball Association le monetaletso ya kgaisano eo ka ratoropo wa Takasaki. Fa bua go moletlong wa go tsamaisa setlhopha seo sa basetsana ba le 16 sentle, modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Murule o supile fa botsalano jwa bone le lefatshe la Japan botswa kgakala segolo jang ka lenaneo la Japan International Cooperation Agency kgotsa JICA. Over the years, Chukyo University. Mo dingwageng tse di fetileng, University ya Chukyo ka tshwaragano le JICA e ne e romela baemedi ba yone monogae ngwaga le ngwaga ba ne ba tsaya sebaka sa kgwedi kwano ba bereka le ditlhopha tsa monogae tse di tswang ko tlase le go etela mafelo a kgethilweng go nna boremelelo jwa metshameko a tshwana le Masunga le Good Hope. Kgolagano e ga ya metshameko fela mme e rotloetsa le tomagano ya batho ga mmogo le gore banana ba monogae ba lemogiwe lefatshe ka bophara. Basetsana ba ga ba tshamekele fela go fenya dietsele mme ba tshamekela gape go lemogiwa go tsholeletsa lefatshe leno go godimo le go godisa metshameko ya bomme monogae. And for future women's sport in Botswana.
setlhopha seo se bopilwe ka go tlhopha batshameki go tswa mo dikolong ka go farologana go ralala lefatshe leno mme se tla bo se eteletswe pele ke Tirelo Mokokomane yo gape le moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Softball Association fa mokatisi wa sone e le Meshak Bonang. We consulted all the key stakeholders to say me erlen na school sports. We can still have athletes that are taking part. Particularly most of that we've got 2 centers being Good Hope and Masunga. And we've also got some athletes by our league. We consult the BNSC to say the host being the Japanese, they have paid for flights, accommodation and meals. Setlhopha seo se sa le se simolola ikatiso ya sone ka kgwedi ya Tlhakole mme se solofeditse fa se tla dira ka gotlhe go emela lefatshe leno sentle go kgaisanong eo. Ke team hela e ile re traine re testile ka tsotlhe tseneng re na le tsone ba re bontshitse re tshamekile le di friendly games le di club ba hetang ka dingwaga. We've trained for approximately Re ipaakantse sebaka sa dikgwedi di ka tshwara borataro re kgonne go lemoga bokgoni ja rona le go ipaakanya mo diphosong tse re di lemogileng. Kgaisano eo ya akaretsa mafatshe a le marataro e leng la Botswana, Singapore, Italy, Tanzania, Germany le ba tshegetsa kgaisano Japan. Setlhopha sa Botswana se tla thulana le ditlhopha tsa Singapore le Italy ka matlhatso pele kgaisano e wela ka Sontaga. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Pego engwe ke re mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa karate Sensei Peter Molefe a re setlhopha seo se eme sentle go ya go phadisana ka mašetla ka jaana se dirile tsotlhe tse di maleba go itlhokoletsa kgaisano ya Independence Celebration Cup kwa Luanda, Angola. Setlhopha sa monogaeng se laleditsweng go ya go iteisana borathana kwa kgaisanong eo ya malatsi mabedi e simololang ka moso go fitlha ka matlhatso mme a re utlwe tshepo ke himile. Mafatshe a mangwe a laleditsweng a akaretsa Afrika Borwa, Congo Brazzaville, Democratic Republic of Congo le Morocco gareng ga a mangwe. Sensei Molefe o tlhalose fa mafatshe a tlile go ba thusa go kala setlhopha sa bone. Tota hela maikelo a rona Angola ga se tla re balla mo teng tota maikelo a rona ke gore ga re ka kgona go bona matona ale go Brazil ale ke ona re batlang tota gore ga re ka kgona bone ka gore tota re batla experience gore re lentse ra World Cup ya neska re kopana le bone o ka ra soganyana be re tsere se re ba itse la bo helo nkara ba tswana le ke ba ra gare ba solo hela se ba tlhalang ba ntse ba se bona ga re tsamaile re ka dira ya ka ra tlhala re dira re ka ra disappoint ka ra ka re ipaakanya o emela wa go compete bo re wa go leka tota rona maikelo a rona go ga go tla ka dimedale. Captain wa setlhopha seo le Thabo Sekano o supile fa ba ikaelela go dira lefatshe leno motlotlo ka maduo a nametsang. World Championships coming up in November, so that is something that we are targeting for. Re na le kgaisano ya World Championships e tlang ka kgwedi ya Ngwanatsele mme ka jalo ra go dirisa kgaisano e le ipaakanya ya metshameko ya Africa Championships e tla tshegediwang kgwedi e tlang kwa Abuja, Nigeria. Re kopa thotloetso mo go botlhe ba na le seabe, either financially or any way that you can offer the support. So this opportunity provides great exposure for our team that is actually perpetually, I would say, in camp, always attending regional Africa Championships. Tšhono e fa setlhopha sa rona se se mo kampeng sebaka jaaka se nna se tsenela dikgaisano ka go farologana ga mmogo se se supa tirisano mmogo gareng ga mafatshe o mabedi jaaka re eletsa go godisa motshameko wa karate mo Aforika. The recognition that sport, karate especially on this occasion, is recognized as a sport that underscores partnership and key elements of nation building. Setlhopha seo sa karate se se dirileng go tlala ka diatla kwa kgaisano ya Africa Union Sports Council AUSC UFAC Region 5 Championship e ne e tshwaretse kwa Durban ka motsheganong sa agile ka borre ba le barataro le bomme ba le bane mme ba akaretsa go faone Mosupima go itsone ko Saletse, Lamestock, Gabriel Phemo, Gustavo Johannes le Thabo Sekano, Amantle Leteba, Gaone Motho Motona le Senti Khosikoma. Tshepo ke himile, PTV Sport, Gaborone.
tso re duetsa ka tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Aforika Borwa sa Mamelodi Sundowns se letse se reteletswe ke go hetela kwa tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse 16 tsa kgaisano e tsweletseng ya FIFA Club World Cup morago ga go tshameka maleka le fela setlhopha le sa Fluminense mo motshamekong wa sone wa bohelo wa Group F. Maduo ao a tlogela setlhopha sa Sundowns se neng le sone hela se tshwereng tsholohelo ya kgaolo ya Afrika go ka ipona yana le kemedi kwa tikologong ya Mantshano